9 Арбакайта, ё-моё, Арбакайта. Досым, не болгон Арбакайтты алып келдиң, Дармаэт дос келди. Дармаэттен дагы чикакабрабы, эмне байлап бул, ёптугидек. Короче, дайбы Ляганс деп коюп, 98, 1.8 инжектор ценовый дискада. Кузов, короче, өзүнөр көргөндөр полный видеодо көрөсүңөр туугандар. Бирок бас аябай идеальный бамен чыгат. Бирок туугандар оформление жок. Туугандар, на руках только техпаспорт. Полный по кузову, вложение бар, короче, туугандар. Жок эмес, по кузову вложение бар. Мында ручкасы да кетип калыптыр, Мына салонда чехол салынган, бул жактан да чехол салынган, панель таза, руль гидравлика, механика, подлокотниктер бар. Салон эштерине перешиттий. Салон, короче, более-менее экен да, чем сырттай караганда. 4 дөңгөлөк на дисках экен, 4 дөңгөлөктөн на дисках становый эмесин. Спойлеры бар, короче, туугандар. Басы bunun 110 000 сом болот, туугандар. 110 000 сом машина полный на ходу Нур автосалонда болот. Кимге ызык болсо, прямой келесиңер дагы, көрүп жаккан болсо айдап кетесиңер. Баарыңарга ассаламу алейкум.